Thank you, Jesus. Hallelujah. Emsukumeni nakho bazama kukodwa ukuthi elakhe igama sisanqoba ngalo. Hallelujah. Ngizothi namhlanje leli gama lika Jesu noma bethu kanjani. Namhlanje ifaith yakhe ibuye. 2008 ngashawa inyoni. Lo muntu omephambi kwenu wayeshawa inyoni. Ngashawa inyoni ngaba crippled. Kwabizwa ukuthi njengoba ngingibona ngigqoka ipampers. Ngoba uthi lo muntu engimbona phambi kwami isandla sakhe sihlalo sibe inkokhobela unyawo ngihamba ngiwheelchair for 8 months kubizwa ukuthi ngifake ipayipi uma ngifuna ukuyilungisa ngangakwazi babe ngigeza ayikho into engayizamanga ilanga isangoma ngayihamba zonke izinto kodwa ngesikhathi ngithi ngiyangena khona ngifuna bengisize isangoma ngayithi manginyathela esangweni sivele siphimule singaphakathi kodwa mina ngihlawule ukuthi engakwazi ukwenza lutho ngigqoke ipampers ngoba lento noma ivale ngaphandle noma ungayikhiphi ngomlomo inamandla noma ithule ngaphakathi ngathi ngena kwisangoma bese uphusha ngiyinkokhobela nje into ongayazi ukuthi injani egqiza amathe inebethoni izoba bethi kuphelile kanti kuJehova akalapheli uJehova akusoze wapheli umakaza nathi ube ngiyenyangeni inyanga yayishaya amathambo mayikade ushaya amathambo into bese kodwa kumele ngisizakale ithi inyanga angeke ngikwazi ukumsiza no uzosiza umveli ingqamo hawu lenyanga ngathi siyamazi sithi ube ngimsiza lomfana wasingamsiza lomveli ingqamo uzongibhuqa isipho sami lomfana mnekeleshe kwi-wheelchair into eyenziwa uNkulunkulu Sibanga ngesikhathi nginemala wavele wangivala umlomo ngoba ngesikhathi mazohlanganisa uNkulunkulu engivala umlomo wangiphusha umama bengizama ilanga odokotela akusizanga lutho uma ngeke udokotela umgogodla wami lo aqonde kanje womisa ukabhanana nasekhaya akhona amaphepha aseyesway umisisa ukabhanana isandla sakanafti ngangigokela ithe ngigqiza amathe ngihlale ngisulu noma ngigqiza amathe kanjalo kodwa kuJesu wasabona umprofethi wamhlaba wonke yenzeka nansi-ke imhlola eyenziwa uJesu bathi sebeqabe give up enyangeni yesi-7 sebezame konke nephepha slam everything nensizwe nibona ngaphezulu for 8 months ihlala ipampasi desho idisa amathe ilanga amathe ungazi ukuthi ukwenze njani ngenyanga yesi-7
7 odokotela sebedelile, iy'nyanga zahlulela, amanesi ahlulela, wahlulela yonke into, even nomndeni wami nabafundisi bami. Nani bazalwane engithandazayo sebehlehlile, kanti ukhona ongazi kangcono. Akwenzeka nyanga ye-7, it was October, into eyenzeka kimi, wangena umama ephethe isikhiyi, wangena ekamareni ngilele embhedeni ngilele, wafika wangibuka. Ayikho into ebuhlungu njengomzali ethi uyakugeza, unokuthi akugeze ngamanzi, akugeze ngenyembezi. Manje mina ngangikhala, ngikhalisa ukuthi ngimtshela ukuthi mama, all is well, ngoba kunemhlolo eyenzekile, ngoba ngingebethomi kanjalo, kodwa ngaphakathi there was peace and there was joy of the Lord. Wahlala kukhona indumiso ngaphakathi kimi, noma ngihlale kulelo phempasi, noma ngizwa ubuhlungu, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo noma ungahlala nasiphi isimo akakushiyi. Even naseMelika kade ngibatshele njengoba ngekho lofakazi ngaleli gama likaJesu, uma ufakaza khona abantu belibamba ngefede ngoba senizofeda. Abanye uma bayizwa umakazi ngisePortland, ngathi mfakaza sehlawule i-hotel for 9 years, ngombona esukume ekitchen. Omunye obuya ngakusasa wathi cancer, uthe ufakaza yasuka ngoba lento kumele ibambe ngefaith. Baligama likaJesu lisanamandla ngoba bangakusabani. I am a living testimony. Wathi umama eKapa wafika wabhonqula ngenyanga ye-7, ngenyanga ye-7, angazi-ke eBhayibhelini inyanga ye-7 positive, kodwa ngenyanga ye-7 wathi ukuze ngiphelelise icebo lami lakhe ngizokwenza, wangena ekamerweni wangibuka ngenyanga ye-7 u-October, wahla inyembezi, wabhonqula ipayipi lokudla, wahamba nalo. Uma wami ongizalayo wasekhiya umnyango, before enze lokhu wathi Msizi, I am sorry my son, wabhonqula ipayipi, wavala umnyango, wangivala. Kanti akazi ukuthi njengoba engivalela khona ngivalela la. Kanti akazi khona sengivalela na, usangivalela phakathi, uma ngivalela wakhiya. Ngakathi uyabuya ekuseni, mawami ukuphi, sisi wami, gokwami, mkhulu wami ukuphi, angibaboni. Ngiyathanda ukumemeza, umlomo uvaliwe ubambekile, kodwa umnandi noma umlomo uvalekile, khona into ngangimemeza kayo. Ledlula usuku lokuqala amabhodi ufinish, ledlula usuku lokuqala ngilinde umama ekuseni kutheze, angimboni. Ledlula usuku lesibili ngilinde umama ukuthi eze phela ezongigeza enginike ukudla, angimboni. Iphempasi alishintshwa linjalo, ukudla akukho. Ngathi no, mhlawumbe kunesithathu uzofika. Uhleli ngibuka emnyango, amathe aseqize azaphela nakimi ngoba ayegqizela nje. Ngilalela embhedeni ngiyabuka emnyango, okubuhlungu bahlezi endlini bayaxoxa bayahleka.
angezwa angiyudlula lasho usuku lesi-5 angezwa angiyudlula uyabona uma uthi iBhayibheli uyondla ney'nyoni zakhe ubuze mina usuku lesi-5 angezwa angikudla ukudla angiseniki treatment ayikho empini yomuntu into ebuhlungu njengomgogodla engathi ubethelwa ngesando ladlula usuku lesi-6 ladlula lesi-7 olesi-7 ngiyaqala ngiyeza impethu ziyaqala ziyangihamba ngezwa ama-worms aqala kuphempasi ayangihamba ngiphila umphefumulo ungaphumuli uma kuthiwa uJesu wamvusa uLazarus sengiyabona bachaza ukuthini uma bephika umhlaba wonke abezela kimi ngizobatshela ngosuku lesi-7 aqala ama-worms ngawezwa kwiphempasi asayangidla isitho sangasese ayadla usuku lesi-8 ayangidla ngosuku lesi-9 aqhubeka esengena kuyo yonke imbobo emzimbeni ongayicabanga ama-worms wona khaya la ama-worms ayangihamba ngezansi ama-worms ayami kodwa noma kusenjalo wayekhona lokuthiwa emandulo namanje nasemaphakadeni wayenami kulezo mpethu noma bengasekho kodwa yena Let's love it, not to know it's enough. Not it's enough. Phela mina ngasindiswa ngo-2004 manje 2008 ake ngisebenzise i-authority yami noma ngisho impethu zona ziyangihamba ngiyaziswa sengibonile ngiphila ngizabonke ubuhlungu kodwa kumnandi umphefumulo wakaphuma ukuthi khona okusangenzeka ngoba umphefumulo wami usabaphela nenyama noma bezali bengidelile noma ibandla abafundisi kodwa khona ongasoze wangidela ngosuku lesi-11 kwakumhla ka-11 November 2008 ngilele embhedeni ebusuku ngavele ngakhuluma noNkulunkulu ngenhliziyo ngathi baba ngicela ungisiza ngento yodwa ngicela ungisusa kulo mbhede uma ngisusa kulo mbhede ngizokwenza izinto ezimbili number 1 ngizokhonza ngathi ngiyahlanya number 2 ngizogijima umhlaba wonke ngibatshele ngamandla akho and lokho engikwenzayo namanje njengoba ngizomalana ngizophakamisa igama likaJesu phela njengoba bengiye-Amerika bengiyophakamisa igama likaJesu njengoba ngiphindela futhi nango-Agasti ngisayophakamisa lona igama ngoba nakho ngithelifela but besitaka ukuthi uJesu wagcina koDaniyeli ngiyabatshela ukuthi lawo mandla wagcinanga lapho abuzele kimi I'm about to finish. Uma ngiqeda ukukhuluma
ngathi baba ke ungisusa kulombhede zokukhonza ngathi ngiyahlanya ngigijima umhlaba wonke ngibacela ngamandla noma ngikhuluma lokho ngiphethe kodwa isebhisi ngoba noma ungayikhuluma izinto zoNkulunkulu inkinga ngeke ibaleke zohlala zikhona kodwa kubiza wena ukuthi ube brave. You have to man up. Ziyidla impethu amakaka enuwela impukane yasenkulu zingihamba awusazi khona umuntu noma kukhona amathambo skeleton kodwa noma kunjalo benza iphutha kanti inhliziyo isekhona. Avela ngakhuluma ngenhliziyo yami ngathi ngisusa zokukhonza ngathi ngiyahlanya ngigijima umhlaba wami. Emva kwalokho mangiqeda kwavela kwahlinda umisi in my soul kwavuka umhlabeleli uthi I lay my life before Jesus. To finish, got to make to make Shabbat and Sulu. I have done it. Sulu, Abisi, I have Kasuka. At no, she has a guest at the level. How does it say what's in bed? It was too much. It was too much for me and for my eyes. It was that close. And there is someone anyone was available to know I am a serene. I'm a cherubim, I'm a seraph. Now I am caught up. Shoot the very dance in the world. But still, I want to cast Kawafala more. But to be not what was Jean. Governor against the sun. Sit in the sun. But to be in Tindalo, you look at what I feel. Live
Yesu, kodwa ngesikhathi sakhe siphinda wabuya nesenzo sakhe. Shetani ama-senses abuya, wathi ngisalindele lokho, ngethi isandla sithinta isithupha esigqokeni, ngasiso isithupha sikhulu. Ngathi yini into engilulayo ngoba ngiyanga dokotela, lesi isithupha sithi qhu qhu siqhu, lesi umuntu uthi qhu qhu uthi qhu, lesi owesithathu uthi qhu qhu uthi qhu, lesi owesine uthi qhu uthi qhu uthi qhu, lesi owesithathu uthi qhu uthi qhu. Ngasi isandla siluleka, ngasi indawo ethwesile, ngasi indawo ethwesile. Wathi usenjalo, ngasi impama ihlala la, kanti uNkulunkulu wayiqedisa ubuso. Wayishaya impama, obeshaya impama angizwanga upheni, kodwa ubuso ubuyela endaweni yakho njengoba nikubona. Wathi kusenjalo, ngesi umnyama wavalekile, uthi qhu qhu, wadonsa ulimo, ngathi qhu qhu, emva kwalokho ngathi ugcwele Jesus. Kusenjalo, umama ugogo omkhulu laba babengilahlile bangena emnyango bequbuka amadolo baphakamisa izandla. Jesus, bavela wakhosana umbhalo ukuthi wonke amagama azoguga. Iyaphila lento, inamandla lento. Baphakamisa isizwe sethu, seyithandaza nohlala phansi. Iyaphila lento. Yalisebenzele mina, ubona nje ngiphila ngayo igama. Sebekuzame konke kodwa igama likaJesu singabona uthe sabethi phelile kodwa kuJesu aphelanga. Akwazi uphela siphi isimo, akwazi uphela siphi isimo.